inapa ni ko masampajang inabita kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga saba ko monri na makada iya sura na baca nabita berarti masaw-saw iya na tunaka na to pandita iya na sampajang tatta yang kalapa lilana namo man hamasaw-saw iya mi ko makmungi aja terganggu imange pa ang kami katutu makmung Allahu Akbar wah ya si biasa dan na imang eden ako eden awat ding apa hangnya yan namoy di imangi masasaw apa de na makobawang yan ang kataw katabere na pa mamakobaway din ako apa iya sampajangin na lapakang ilila bacana na lapakang rokoki ang kamiasang rukun kauli iya kumakadai rukun kauli berarti Fatihah tahayya kacapurang sahada siba salawa bersalang takbiratul ihram itu rukun kauli itu mesti nalapakan lillah yaitu ampai imangi kumatai at-tahayyatul mubarakatus assalamu alaina asyhadu alla ilaha masutu napasaw yaro Allahumma sholli ala aja nakarami ateh aja ang rukun kauli yaro eta pa usaha kangi